Jang ne khatuang Cleanliness Drive akhani awareness kamung dola nai None District Bangkhonai mai piluan nam kau takai kathe mituang inthan thik metan hai act together for a clean piluan tumai ladun bangkhau piluan student union akhani piluan nam ko ba mai 87 battalion CRPF kanai kariu na tan pakan tongai kamung khau tai allow incham na mansai gan phekha ringu daw akhani CRPF personnel nun le kariu na mituang tan duan tai takai kan tongai kamung khau tai nam tong leaders kajaw na takai kane Central Board of Secondary Education New Delhi Bangkhau Thaubal Tomjing Makhong Khonai mai Bright Foundation School tuang chairman akhani principal suba mai Dr. Joy Singh Oinam Roy PhD lakan mai akhani school tuang incham nan nun roi competition kajat aju khau swan lakan mai nun ta riulau mai duan takai kan the imbu na kamong khau tai class 10 examination thani mai incham nan nun khang katiulau mai duan ni takai kan ne pasai tuang kamong khau tai PhD award la ka mai Dr. Joy Singh Oinam khang kai patti lana riulau ka ne mi tuang PhD award hai USA khonai mai Maryland State University roi education loan khau Dr. Joy Singh Oinam roi thauna naina ta lo mai khani school khang kalai dai mai zu tan palo mai khang ta thonku mai suna Doctor of Philosophy hai ti kan tongai tuna sai imbu na kamong tuang Kalang akhat suna Northeast Science Fair 2024 khani 2025 khau second position lakan mai Bir Gatha State winner khani Republic Day Thaubal District khau kaza kan mai cham nan nun roi first position lakan mai ka goi khang Bright Foundation School biak thang roi kai patti lena sakhwang sulau kane chairman cum principal Dr. Joy Singh Oinam roi sa ka mai kyutho school ojanun akhani cham nan nun le pipu ko goi roi kamai ta riu sui na riu lo mai khani sakhwang sulo mai khang ta nai la mai khani thonku mai inda we tuna sa kane imbu na incham na nun khang lat gai mai azu ni principal ta roi salo kane SP Bisnupur Khetrimayum Ravi Kumar Rezai lo mi bang khau jang ne khatwang insana raja mi mung dola nai takai lo kan the among khau tai gai ni cancer screening test tai ibudhau Mayangamba Mandub Bisnupur Khonai mai American Oncology Institute Khabai Soi khani Manipur Police Bisnupur District kanai roi kariu na leng pakan tonge jang ne khatong insana raja mai kamong khautai medicine gynae pediatric oncology ENT kazauna Bisnupur District long khonai mai nam khore gwang mai kagoi khang insana puni jalo kane BJP party na roi kan di kan khangde party bai me roi ngam ni tong rap mage aniu pu pau kin khoroi Manipur hai kan na gwange Manipur subak ngam ni mai mage Manipur bak ni tong rap mage aniu chon chap na longbam dikho tana Chief Minister N Biren Singh roi sa kane mi tong lat bam hai dola nai BJP kumbi mandal roi leng launa kumbi kendra bangkhonai mai wangu terakhong playground kho kumbi kendra mai ka gwai roi CM ta riulok mai khani public interaction kamong khau CM Biren roi sa kan tonge imbu na CM Biren roi sa ka mai kyutho pu duan khau lungwang ni mai khang ka khat launa intaw aniu renra na ba mai hai kwa khang border fencing ka siam khang khani kum 1961 tang roi Manipur khau gwanglok mai dilong mai ramak mai ka gwai ta palun thaipat khang sinthau ni mai duan hai Manipur khau longba mai dilong mai ka gwai khang gairan mai supani tuna sakane imbu na saka me kyutho kombi khoroi wangu tatni mai chang expansion sulana black topping sukhang Manipur state tuang akhatna mai kombi hautak pangba farm khau kasiam imbu thau khang 50 lakh sanction sukhang wangu terakhong ground hai mini sport complex kasiam khang 2.5 crore kaina kasiam khang 15 finance commission bank khau PIC kombi hai chi hai si tigwan khang kumbi khau power substation lau khang khani kumbi market ti hai upgrade su khang tumai hai CM Biren Singh roi mai goi hu khau kaw in daw lo ne kamong khau tai works minister Govindas Konthaujam health minister Sapam Ranjan PHED minister Yel Susindro MLA KH Ibomcha S Prem Chandra
S Kunjakishor LDA tuang chairman M Asni Kumar Khani bye bye me azuni kamong khau wang chau ne kamong khau tai Manipur irang khoroi relief camp ko ba me ka goi roi talau tulani me ka goi ti hai salau kan mai tang CM N Biren Singh roi zai milong kau tan suna sinthau khang kumbi MLA khani kriang nai me department head ka goi khau salau kane imbu na kamong khau tai political party bai me khau roi guang mai BJP party ko gut kathan minun khang moflar goi laulana riulau mai mongni CM Biren Singh roi la lo kane upgradation of Kerakong Public Health Center to Community Health Center haba atu tu health minister pula ise agolo lang tayo awro ni health minister pula la ini so na 15 finance commission ni maka da hapo ka ay mga kauna na may request ora po okay financial conversion of Kumbi College to government college smasi gisi namu tanga mangara kano conversion to kudo yaho bega tingkum tuang suna tatkai ba mai class 10 examination thane mai incham nanun khang all brothers committee ningthau khong roi leng launa ke Gojendra memorial unique tuang insana revision course hai tatkal mai 2024 tuang December chuina kathum khorai jang rekdai na khat tatkai kan mai ru na khat tak mai free revision course asai ngal lo kan mai le revision course ko position la kan mai incham nanun khang swan tina katiu lo mai mung tatkai lo kan the ke Gojendra Foundation sponsors launa tatkai kan mai revision course ngal lo mai kamung khotai Minister Govindas Konthaujam DC Bisnupur EL Bikram IAS Ningthau Khong Higher Secondary School Principal T Pusparani kaniu roi chakhong sumai gin chuna kamung gwang gajau lo kane revision course kautai Ningthau Khong Higher Secondary School khau uja sunaba mai regular uja runa kanai khani guest uja gan ru khani inchamna gan phekhat resku na padai roi gwang gajau lo kane revision course ngalo mai kamong khautai Minister Govindas Konthaujam roi sakamai kitho inchamna kha suwithai tho karana ka thau thaina career ka siap ne mai thawe tuna sakane revision course ka mark ka ona phanga mai inchamna gan tamru kada palana class 12 tong special course akhata kailana college gai me khaulau khang karam punie tuna minister to rai sakane India British ki loyal sasoni makadala ni matanda pahe British na aduma ବ୍ୟବହାର କରିବା youth icon ମାନେ ମାସେ international day of youth ke paho personal ni paho pa hai karam tat mai incham nanun tho tbui nung sini regret sumai nani tongrap mage haijang roi incham nanun kathau thaina karam tan khang katiu lo kane cham ngan lo the